Ndabasuhuje ndabahaye mwiriwe kandi ndongeye ndabahaye ikaze kuri mwe mukomeza kumviriza uyu muhora w'urundi updates aho dukomeza kubageza ko amakuru ashyushye aba ariko aragaruka ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bisata bitandukanye mu biyaga binini ndetse no handi hanze y'igihugu cacu mu bihugu by'iwanyi ndetse n'abandi bariko baratumviriza hano kuri umuhora wacu. Mureke rero tubabwire yuko uyu munsi turakomeza kubageza ko amakuru rwose ashushe agiye yaragezwe ko kuri igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2025 aho dukomeza kubabwira ibijyanye n'agateka kazina muntu muri politike ndetse mu makuru y'imyidagaduro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikorerwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu haba muri Afurika cyangwa se muri Amerika mu Buraya ndetse n'ahandi hatandukanye. Mureke rero ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutwumviriza muri bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze mwe muri ngaha mu Burundi, Kongo, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu Rwanda ndabahaye karibu. Reka ndabibutse yuko ari ivyiza kuba hejeje gufyonda sabone kugira ngo aya makuru aje akugera ko byoroshe atangorane. Reka mbonere n'akajyo ko kubibutsa yuko aya amakuru mutohorezwa n'uruganda rwa Burundi Update mukayagezwa ko namenyesha amakuru y'abahinga bakorera ngaha mu gihugu mu buryo mutaronka ahandi. Ngizi nkuru kuri rero tugiye kugaruka ko turabwira yuko kwigenekerezo rya 31 ubwo ku isaha y'isa sita z'ijoro nibwo afashwe abagabo bayasaga bane bariko barabaga imbwa. Abangaba rero ngo bakaba bageza ko barabaga imbwa bakazishyira mu biryo bya restaurant bakazijyana mu maresitora yabo, ama abaturage bakaza barafungura ibiryo birimo inyama z'imbwa. Ibi ngibi rero bikaba byagarutswe ko n'ibigo bijejwe ubuzima muri iki gihugu cy'u Burundi bakavuga yuko ibi bidakwiriye rwose ndetse bitanahereje icubahiro iki gihugu cy'u Burundi. Mureke rero tubabwire ibyabo bagabo nk'uko tubibabwiye. Ibi ngibi ngo bano ni bamwe mu baragiye bafashwe mu ntara ya Gitega bafata imbwa bakazica bakazibaga hanyuma bagaca bazishira mu maresitora yabo bakazidandaza. Umuntu wese upfa kurya ibyo utabanje gusuzuma ibifungurwa biragusha zari impanuro ziva kuri Burundi Updates. Abo bagabo bakaba baciye bafatwa vyihuse, ubu bakaba bari mu minywe z'umutekano afunzwe. Nyuma y'ishyirwa mu minwe cyangwa se mu ifungwa ry'abo abagabo bakaba baciye barabazwa ibibazo bitandukanye bijyanye n'ibyo kuba babaga imbwa cyangwa se bazitunganya bama bakazijyana mu maresitora yabo. Muraza kubona amafoto, dore nguko uko zimeze, dore nguko uko babafashe bariko barazibaga, dore nguko uko babafashe bariko barazishyira mu masafuriya kugira ngo bame baraziteka hama bazijyane mu ifungurwa byo mu maresitora, hama abaturage cyangwa se abanyagihugu bozirya bakumva ibintu ntibisanzwe ariko ntibavyiteho kuko bafitiye ikizere bamwe mu maresitora ateka kuko babona atavyo kuba bakiyangiza abantu batekereza. Ibi ngibi rero bikaba byagarutswe ko n'umukuru cyangwa se n'umuvugizi wa polisi uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi yavuze yuko abo bantu bagomba gushyirwa mu gasho rwose byihuta kugira ngo bace barabazwa iby'ibyo byaha baba bakoze. Ibi bavuga yuko atari byiza ari no guha isura mbi igihugu cy'u Burundi, bavuga yuko bagakwiye kuba bajya imbere mu kugirisha ishema. Akavuga ati ibaze ari nk'umunyamahanga cyangwa se umwe mu bantu baba baturutse mu bihugu bitandukanye aturutse mu kindi gihugu hama akabona izi nyama n'izimbwa. Ibi bintu ntabwo byamugwa amahoro ndetse ibi bintu bakavuga yuko bishobora kuba bijya bigira ingaruka kuri bamwe mu bazigura cyangwa se mu bagerageza kurira muri aya maresitora, ugasanga bavuyemo bari gutaka ivyo mu nda bakavamo ndetse ibyo bariko barakora bitahwanye wagira ngo bamaze kunywa ikiyayurabwenge nk'urumogi, inzoga n'ibindi bitandukanye. Ibi ngibi rero bikaba byagarutswe ko n'abayongozi batandukanye mu ntara zitandukanye bakaba bavuga yuko ibi bintu bitoroshe kandi bitari na byiza. Nkaha umukuru w'umutumba wo muri iyi karitsiye yavuze yuko aba bagabo basanzwe bakekwa ahubwo nuko batari bwafatwe. Ibi ngibi rero bikaba bigaruka ko n'abandi batandukanye n'abaturage bakavuga yuko bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma batazongera kuca bararondera icyo kurya cyangwa se ibifungurwa ngaha muri izi resitora ziri ngaha zafashwe na ba nyirazo bariko baratunganya inyama z'imbwa kugira ngo bace bazigaburira abanyagihugu ndetse n'abagana izi resitora
inzara zabo batitaye ku ngaruka ndetse n'ibibi by'izi nyama z'imbwa. Aya matungo ni amatungo ariko ntawemerewe kuba yayabaga kuko ntago ari mu matungo yashyizwe mu biribwa, ahubwo nuko ari ubukunguzi cyangwa se gushaka amafaranga mu ngene biri hejuru cyane, dore ko abangaba nabo ubona basanzwe bafise amafaranga kubera aya matungo. Bavugaga yuko batigera n'umunsi n'umwe baca barabona abagabo babona bajya kurangura cyangwa se kugura inyama zo guteka cyangwa se amatungo babaga, ahubwo bakavuga yuko batamenyaga inyama bazikura, bagatekereza ko baba bazizana abazibaze cyangwa se bazigura zibaze. Ibi ngibi rero bikaba bigarukwa ko n'abandi batandukanye bavuga yuko abagabo rwose bakwiye gukanirwa urubakwiye, dore ko basebeje igihugu muri rusange. Aya makuru rero mureke tuyahinira aha, tujye mu matora y'umukuru w'igihugu, mu matora cyangwa se mu myiyamamazo ibandanyije ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Naho ngo mu gihugu cy'u Burundi aho hakomejwe kuvugwa bimwe mu biri kuranga iyi myiyamamazo ndetse n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi nyiriga mu gihugu cy'u Burundi, za CNL, za IPRONA ndetse n'indi migambwe n'abandi bakandida bigenga bariko barakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu byagarutswe ko nyuma yo kumva umukuru w'igihugu yibasira umwe mu bakandida bigenga amunyega canke se amusebya, atamuvuga neza nk'umuntu w'umuperezida, aciye avuga ku mugabo yita Mukombozi amunyega ko yaciye ariyemeza ibyo atazakora, ngo nyuma yo kuba yatumiza konseri, nyuma muri iyo konseri akaba harabonyemo abantu benshi cyane, muri abo bantu benshi hakaba harabonetsemo abo batuma atekereza kubabwira ibyo atazakora, ko ngaho yabasezeranije ko muri leta azaca ashyiramo miliyari 2 hama akaba zishyizemo kugira ngo zifashe bamwe mu bantu mu bashomere mu rwaruka ndetse n'ahandi hatandukanye. Imbwe umukuru w'igihugu rero akaba yabigarutse ko naho Mukombozi we ntiyabyihanganiye, nawe yaciye ko yamusubije aramubwira ati humura, nubwo uri ku butegetsi waje ubusangaho abandi, niyo mpamvu rero nawe abo wiyamamaza ucanka se uw'umukuru w'igihugu hari abo watsinze, nawe rero ntibyatungurana nk'uko ushobora kuba uri kumvugira ko bigeze aho ngaho nkazama nkurya ingoma canke se ari nje uyobora. Ibyo rero ntitubitindeho kandi ntibiduteranye nyakubahwa mukuru w'igihugu Ndayishimiye, ntubaha ibyo ngibyo tube tubiretse. Ibindi rero tukaza kubigaruka ko n'ibindi turaza kubigaruka ko tubamenyesha n'andi makuru ariko agezweho cyane. Naho mu gihugu cy'u Burundi ngo umugore yafashwe ariko ariba igitoke. Umugore yafatiwe mu murima ari kwiba igitoke, yari afise abana 2 bakiri bato b'abahinja, aho ubona uyu mugore rwose ababaje cyane ko uranamureba ukamuna rwose arateye impuhwe. Aba bana 2 bafashwe ndetse bafatanwa na mama wabo, kuko guca igitoke arabanza akabashyira hasi n'utwana 2 ubona tukiri dutoyi, ndetse ukabona twaravukiye rimwe twarabuze ico kurya. Hama umwene umurima aramubaza ati kuki wamye wanyibye igitoke, niyo akaba ariyo mpamvu ibitoke byanjye byama bishira birangira nka simenye ingene bigenda. Yamubwiye ko ari umupfakazi kandi adafise ikimutungira abana, rero yamusavye imbabazi. Nyir'umurima yanse kumubabarira, ahubwo yaciye amwambika igitoke mu izosi, akamwambika akikiye umwana, ndetse uwo mwana abo bana bikaba bikekwa yuko bashobora kuza kuba bagira ikibazo kubera ibyo bitoke bambitse nyina, bakavuga ko yuko biri buze kuza birabangiriza ibi bintu. Rero niyo mpamvu mu gihugu cy'u Burundi harakomeje kuvuga ikibazo cy'inzara ndetse n'abakene bahambaye badafise epfo na ruguru, badafise icyo kurya ndetse na kirengera. Uyu mudamu rero nk'uko mubibona mu ifoto, murabona ko ari umugore rwose ubabaje, yaciye rwose agira agahinda gakomeye, aho dushobora no kumutabariza cyangwa se turamutabariza abantu rwose bagire ikigongwe nk'uko igihugu cyacu kibidutoza. Nimugire ikigongwe rwose, uyu mudamu rwose ave mu maboko nk'aya ngaya.
ibi ni ibintu Imana yazaca iguhembera, ahubwo uko mubibona murabona uyu mudamu akwiye ahubwo gucibwa n'ibindi bitoke bibiri bakabimujyanira, hama akabona icyo atungisha ubu bwana bwe bubiri. Ni ibintu bibabaje rwose, ni ibintu biteye agahinda ku bantu mufise amarangamutima rwose, birababaje. Murabisanga kuri Burundi Update aho mubona aya mafoto rwose atandukanye ndetse avuga yerekana ingene uyu mugore rwose yaciye afatwa. Murabona ko n'akana ke kaciye gafise intete y'igitoki aho gashobora kuba gakeneye kurya, murabona kari gushaka kukirya. Ibi bintu rero ntabwo bimeze neza, nta nubwo bishimishije rwose, ariko nabwo mugire impuhwe n'imbabazi nyinshi n'ikigongwe kugira ngo muce murakorera imigisha ku Mana. Mureke dusubikira aha rero, twari twabahaye mwiriwe bivanye n'aho mwari muherereye, kuri mwe mwatwumvirije muri mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane mwe mwari muri mu karere k'ibiyaga binini, nabahaye ikaze namwe mwari muri mu bihugu bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Congo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu Rwanda nabahaye karibu. Reka nanabibukije yuko ari byiza kuba mwahejeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru ajye arabagera ko byoroshe atangorane. Nanaboneye n'akajyo ko kubibutsa yuko aya ari amakuru mutorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, mukegezwa ko n'abamenyesha amakuru bahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi mu buryo mutaronka ahandi. Ngizi ngingo nkuru rero twagarutse ko twabwiye yuko muri iki gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega hafashwe abagabo babiri bariko barabaga imbwa, bivugwa yuko izo nyama zijyanwa mu maresitora yabo, akaba arizo bacuruza, babwira abaturage ndetse n'abanyagihugu muri rusange ko izi ari inyama zujuje ubuziranenge baciye bari gucuruza. Ngo naho mu gihugu cy'u Burundi abatavuga rumwe, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi irimo irakora imyiyereko ndetse iriko iraterana amagambo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uri mu mugambwe wa CNDD-FDD. Naho turababwira yuko hari umudamu aciye arafatirwa mu bitoke by'umunyagihugu agaca arambikwa igitoke mu ijosi. Bivugwa yuko ibi ngibi rwose ari nko kumuhohotera, kuko mwabonaga ko ari umupfakazi kandi akwiriye ikigongwe. Mureke rero dusubikira amakuru yacu aha ngaha, turabibutsa ko uru ari urubuga rwa Burundi Update mugezwaho amakuru rwose n'abanyamakuru b'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi i Gitega, ndetse bikaba ari ibintu bitangaje kandi byiza, mukaba mumenyesha ko tukaba tubamenyesha ko uru rubuga ruraza ruramenyereza akagezaho amakuru y'agateka kazina muntu ndetse n'ibindi biba bigaragara ngaha mu gisata bitandukanye by'igihugu.